Pertuapan sibuk yang dijom Blei. Dan segera keluar kebangan sekren. Kebangan ham sekren ni, wawan kren hari kami bynta, bat film suwe mengalami kren katu dari bynta. Harap kalian nak bynta kini perlu ini sekian bat ujung nak pok. Nari pok bodohan, bagi tak suku, ayat tu dari bynta, kampun di kedai nak kasih. Bynta hari kami kalau syapan. Kabatok, yang kyrteng, hamil, kiba, jauh jingim. The topic tonight will be writing of names in the book of life in heaven. Or in other words, registering your names, our name, in the book of life in heaven. If anyone's name not found written in a book of life, he was thrown in the lake of fire. Blei kyrkhu, yagane the contact is open. He taught him. Yagro kyrteng yung boss, lapon the sharp, hagador joking. Your name and my name has been written in the book of life. The very moment we accepted Christ, He sealed our heart. Hakrimat, bangar kelagamat, miri kelagamat, mari kelagamat, mari padma, mari buai bela, hakrimat, lasha, dan lisan berbuai. Pacisen siap, hai kami, hakrimat jin, Blei thoh kyrteng. Don't keep it around. I will play with Papa Sawkmie, mau lebih. Sedang alfa, beta, gamma, nama apa? Amos pun baru Jingiasyllok, baru kapten ni. Nggak deh, Steve. Kami itu amos berdoa mereka juga nomor babi, baru Papa Allah. Hey, your boss, see, emang Sawkmie, lasah, hati dah. Your name, Marshall, has been written in the water, the book of life, the very moment. Access to Christ. Marshall means you are in the equivalent to baroh, to the same line to stand before the fruit of God. Prabu, how many bynta? Sure, man, boy, bynta, and thoh I doubt him. Jadi harga bynta. Kemudian kau shua, yang benar sebagai caitan, siapa yang bermain? Harga snow mengadon, harga dong mengadon, idon pada Israel snow. Bantuan kyrteng, baroh snow, bantu kepada snow, bantuan Israel. Lain, aku empat bynta, aku power election, bantuan kyrteng. Agen kisah dan juga bur di dalam India. Lalu identity card. Kata kakak berhayati Barcelona unong tebur lalu unong shong dari India. Bagal dari identity card. Ya berkait kabur. Bagal dari kasar permisal. Hasil bahawa agen berapa? Batak Hindi, the minority official language. To be a citizen of India, or any local place, or Sikkim, or in Gangtok city, or in Baroh or Kolkata, you have to register your name before the headman, or before any registrar of that place. Sudah, you are entitled to be a citizenship of India. Lintos liu te pasur tahu tekan. Lintos bagi ada teking ada, nada arti ada dama. Berani lagi sekali. Kalau rapor bagi skan, cispa, kyrteng, joki, agak jauh Blei. Tuh, boleh sampai. Oh, siapa? Oh, Inja. Negara
Jingduwai. Orang Sawkmie, oh, Java. Baru mau Amerika, orang lain cerai, orang rum tinggi. Jika bersih pasport kajian kita absen, itulah lain kosong aku penting, luar HP kita mau tapi penting. Tablet setai. Yang ini pas sebenarnya mereka boleh ubah Sawkmie. Asal justru hasil sebenarnya. Hantai cikiba. Bisa. Lah para bisa. Bagi itu Jingiasyllok. Sebenarnya kyrteng dia kok hari. Sebentar apa? Hari ini Jingduwai sebenarnya. Sebenarnya kan ahai kyrteng apa ni? Om David Hul Damas la Shamsa la kyrteng apa ni? Jelapian itu tempat dia berkampan review. Hari ini Malaysia. Oh, driver kali ni itu. Basco, hari ini Malaysia. Kenapa? Bangsa Islam itu Islam. Paspor hari ini, new. Hasram itu, hari ini, Keklimat, bagi apa? Kau sama, keklimat hak tengah. Betul, nama hak tengah kita nak beli. Keklimat hak tengah. Kalimat motif, kalimat itu, kalimat isi beliau, kalimat bagi dari tengah, kalimat dapur, kalimat pisau, Dapat kita risau dekat Blei kalau kajian aku, manuan syah, kita terus bayar, jangan orang syah berkor, kita ini. Berku kyrkhu ban kyrteng prawe hap kekelaruan bah kiba kali Blei berku haidi mo na Blei aku haidi mo bisa ye ba haidi no na tuge berham no harpo na apa donkam pan yang no there are two groups who will go to hell according to the word of God. I want to good luck in that groups. Book of Psalms, chapter 9, verse 17. 9:17. The wicked return to hell, and all the nations that forget God. One group called wicked means the sinners, all sinners, will go to hell, sure. And there's one group who forget God. Sngap, kiba. Prabi nanti pakodo Jingiasyllok. Ini pun kerja begini mana betul. Nah, cuba mana betul. Yai berapa? Yai apa? Sawkmie. Betul. Ulang Jingiasyllok yau kisu. Ulang palu asyik dia pakai beras. Jadi kali ini, Jingiasyllok luar. Oleh siapa? Mereka. Oh, kerana tinggi besar yang bersama. Ukuli film art mereka. Oh, art ikut apa juga? Ukuli apa? Betul. Sekarang masalah terselia. Ada orang cip ini orang besar yang bersama. Ulah apa register dia. Listar yang de kok kita saya sepak kita. Orang dia betul bulan Yesus betul kuat mawar. Orang dia Yesus kuat. Ini maknanya ada. A very serious question. And also a suggestion. Let us renew, not once in 10 years, every morning, every night, when you pray the prayer of sanctification. I thank God that God has blessed the church of God now nearly 100 years. One prayer, a specific prayer, a prayer of sanctification. That prayer of sanctification, how much is valued? Because by sanctification, define ourselves. We go to God in the altar of sanctification. Ask God
to fill all the Holy Spirit. Ask God to forgive all our wrongdoing, our shortcomings. The moment you pray, God will fill and refill. Refill, only not refill, refill. How do you refill? This is my pen. It's called, now it's only half. Again it will go down. Then I have to refill. Then I can write it. So also Paul has said, the letter of Ephesians, be filled. Filled with the Holy Spirit. Tapi, tuh yang pendaknya. Yang mulai pendak. Pendak apa? Jadi pak, ngayu pak tuh, kau ini kelompok ini orang asal pendak kaji pendak ini. Ngayu komponen rutuh, rutuh kamu bantu sahabat. Dengan lampai dengan sahabat, jadi. Tanto masalah yang keras setia dengan perkara ini tidak. Pergi. Ufoni, não sei. Ya bentar. Dia apa? Usang-usang. Lagi dong. Tak lama. Oh, dah masuk. Oh ya, bentar. Wah, bentar. Siapa yang nak haji payah jangan tempur teror. Oh, kalau apa? Nama biasa. Oh, kalau itu biasa, kalau nak, kalau ni itu bayar payah. Wah, kira nak? Itu baik. Jangan bohong. Kita pergi tanpa. Betul, pergi tanpa. Jangan bohong. Pergi tanpa. Jangan bohong. Kita lepas. Hari ini yang lain. Tanpa esam. Oh, Blei. One way no sin. Saya nak besok. Dengan kami berdua. Saya boleh kami kisahkan ini. Senang juga kami bapak berdua. Hari ini kita jauh ikut kisah. Bagaimana? Ini pek kaku kerisauan hari ini. Langa kita Maria masih. Tapi kalau dulu. Don't be berserta kita kuat mati tiap tak terjadi. Don't be pobre con nomor di mata terjadi. Don't be menjawab kita singap tak boleh shock pak ikut wah mama lagi jauh ani kita. Mana ada ni. Oh ni apa? Tonight, God speak to every heart that we should renew our license, should renew our passport to heaven. Heaven is a holy place. God is holy. And God is judging God. Is fundamental teaching. The first is highest movement. How to surrender and let God once again to send His Holy Spirit, like Samson, once again, and a greater strength and fell down in the temple of terror. Once again, did it. Got the Holy Spirit of God, and God forgave him. And God said, my heart is like David's. Once again, Peter, who denied Christ 3 times. Once again, God sent the Pentecostal fire. The Holy Spirit moved heaven mightily. And Peter was yesterday like Christ, today he lives a martyr life. Rabbi Adam, kali yang for bang lepas nak pergi apa yang kamu suka, nak terkait ini, akan bisa. False prophet and devil. Number 666. God unsealed. And the moment they seal you, no more heaven, no more God, no more spirit. Right now, surrender life. Rabbi, the one of our cloud, lawan. Mas one of my cloud, lawan. Ini kursi sedang. Kalau kyrteng ini, dalam hal hari ini sama dia. Berkali dan kyrteng itu bikin tidak mentah sih sebenarnya. Ada pelanggan berjibam, berjalan, pelan-pelan besok. Apa? Apa lagi itu? Kyrteng itu. Oh, saya mau kau jom Blei, kamu sedih. Kini orang kau sedih, orang show. Itu yang ada kau kami. Kyrteng itu. Oh, siapa tu? Kita orang bermusik.
Saya pun orang lain yang bersih. Oh, kenal dan. Kampang Islam. Dah kenal. Tu ketua, tu saya tahu. Kyrteng mentah kami. Di start dia kau Blei di start. Yang belakang di start. Hak lima postal bukti. On sim yang. Dia akan buat Asia, Malaysia, Sawkmie, Sangja, kiba. Principi kampa. Hak asam dia ada sedang. Lepas itu lepas tu, baroh assembly. Dia orang tu. Yang baroh. Kita lihat, dalam start lah. Ini sekali kampa. Jingduwai, kalau Jingduwai itu satu. Jingduwai sampulai, Jingduwai ke dewan sngap. Yang penbor, dari kerana dulu tu pi artin, kita bisa sama. Dari tengok pi artin kau mentah terbaik. Jingduwai tadi pi baik baroh. Bantul, apa yang bantul pun as Jingduwai. Kyrteng jong bila torim en hanen akan kita lagi. One more.
He's